kusala ukuhamba yalodwa esigodlo ujwayele umlilo bathini hayi madoda somzamini lo lokho nawo umuntu lapha phela ungadulika ngawo ubona ngempela bakhona kodwa ubokubhethe linamazibhaso umlilo namasha phela futhi yabazaqala ukuyikhathanisa lento yamazwi omlilo ukuthi safuneka kusuka idebate yakhona ukuthi ubani ubani ingozi phela belinamanzi Sindingi abathombela. Yena yodwa. Hallelujah. Kabe kokumashana omdunguzana webubinkamba. Basasibiza basithiwa sesiyashiswa. Ngithi mina hawu umsebenzi ongabulawela ngabathiwa yona benefika ngalayo. Lezibukanda umkhulu yakho zanginga ngayo ukwethu simakhaya bathumela ngihlala emakhaya wathi Roma ngoba kalubona into suke enkandle kahle hayi Yazi sikhuluma yona leyo. Sikhuluma yona leyo. wathi into yokuqala wayifika wayithola wazingela inkandle yakho wayithola eThekwini Yazi sikhuluma yona leyo nto ukuthi umuntu usuka le emakhaya uze emakhaya. nayi into yona yodwa yontombela yona yodwa Akumama. yakho mama yabayiqhwaga yona yodwa Ngifuna ubuyele ekhaya. akusawe ngisho into ethize la iyithinte kanje ngoba zonke phela indebisha nansi leya yasuka le yathungela sonke lezi ledele nawo petrol so Ongakho petrol. upetrol nje utshalo kuya ubulula ngomsebenzi No singathi umuntu wenza lento le mhlambe wenza into esike siyibona amafonini ukuthi uhambise yabo. Petrol kanje. Izimlilo. ineneni yenza le sebenzini leyo Hayi ukuthi ulandele indlela upetrol kuyacaca ngelo phela ngoba sazi ngoba manje hayi amahata ayeza ukuthi kanjani kuye ngoba mina safocus kulokho ngithi ngoba enye into isizofuneka sisidukise amahansi wona ayazi ukuthi kumkanjani kodwa sikwazi ukuthi sikushishise sikubabaze ngoba kusiqhathize kodwa futhi into ebalulekile ngempela noma kuthiwa yini okwehlelayo ingakho-ke kuthi umuntu omdala ugodukile uma kuhambe ingane ingane ekhaya yabatshalo ukuthi kukhale isilili amaphepha bephume ukuthi yini edale lenkinga bangakwazi umntwana nje avele nje ahambe nje imncane kangaka yileyo nto-ke lana nje bafuna ukufana nesidumbu ngamzakwethu ngoba emlandweni wakithi kwathi umlimi yahlonishwa kusukela nje esigabeni sokuthi ngisho emakhaya ngisho kuthiwa ngishisa izinto manje-ke lathi ukuphakama ilangabo beninganakile ukuthi khona amakhesha asukuma ajijile ngisakile akwazi udlale ngawo emsanosuke udlale ngawo ubabele uyakudlala lokhu ukubabela lokho uyasho ukubabela uyazi umfana nje walusi uyadlala ngomlilo ushisa umlilo lokuthi nginovalo mina impilo yami igadwe eduze kakhulu umzali ubenda sibe ngithole manje cha sophela nensizwa umntwana ukhula ngovalo uma ungenalo uvalo awukhuli ngoba uzokwenza noma yini uhamba ubuyele emva yabona nje igoli kuje kuleshani ziyehla ngizibanga uthi ukuzibanga uma kuphendula nje akho oze ufa akayi indlela ubuyele emva beka sakuhletha njengoba ihamba iqondile uyasehletha njengebangwa nje ingane khona yiko babidala uvalo nongahloniphi hayi khona ukuthi indoda yaqina umzini yabazi hayi kodwa hayi kusho bafethu hayi nje bafethu sekuqiniswa yikho nje bafethu ukunaka kwami kwenu isondele eduze kuyaduduza nanokuthi yabona mina esaphi isililo mangikhala siba uview once noma ngiphume ngiyochama yabo kodwa nje lokho ukuthi mhlambe lezi zinto lezi ukuthi abantu bethi ngivele nje ngazokhelela umfayi wethu lapho yabona ukuthula kwami phela ngabona ilona kuphela into engilimazile bafethu afuna uqhamba manga yana kuphela into engilimazile okunye bokuzoqinisela ulungile izitha ijabule ihleke
abahlekayo bafise ukuhleka impilo yabo bonke lobehlile ngoba lo hlanya amaphambana la freeway liyahle kodwa mangaboni ukuthi ilehlekisayo wayemthi hey ngena sakha khona kube kakhulu macingana futhi ziningi izinto futhi izinto kodwa thiwa umuntu akathatha ithuba avele kodwa jazela kufuthu futhi ngoba nelo kwehlukile kuwena sona nje kufuthu azivele njengosopolitiki yabo futhi nokukhuluma noma ukukhalelana kwehlukile ngoba thina siqala ukukhala sikhalile efonini mfowethu sakhalelana njengoba sesilapha nje sokubona ngempela ukuthi kwenzekile yabo lokho nje ngenza kwethu yakazi mhlawumbe ayakwazi ukukhuluma ngoba amakhamera lashisa ngathi abantu baphume kumlilo lokho veza abantu akade baphume kulomlilo lama-video about zozo ngisho ukwazi ukukhuluma hayi valani lezi zozo irobot eziyosetshenziswa Shona ngafana igroup master bayazi ukuthi una 55 ulingana noTela noSomizi sokuthi mangiqhamuka igroup into ayazi basho kupakela umthakathi bathi inesoso inelita ngathi kulawa amabrand ibrand ofanele image ibrand yobhalula ibrand yechuni liba luhle-ke lona nomngalo kodwa umuntu ofikayo uyafuseka but uyafuseka ngathi uchaza indaba yomlilo ifunywe kanje mabona lamafoni ashukile msweni athi sikabe bafunywe khona ilama kamera la hayi mina abafazi bami abashisi bazophuma beni cha phela bona ngiyatshela bula ibrand ibrand evika buyabulawa sale yona yiyo ngoba inje moyibona kodwa yinhle amakamera umuntu ofikayo ukhala ngaphansi kwebridge ngiyashutha bese niyosa bese niyoyosa niyomosa umuntu bese niyomosa kodwa la ngijwayele ukufika abantu ayisayo ya obvious bakhulumizo khulumizo wabethu ingane zonke zazintathu ingane zonke zishode mekhuluzo baba bingelela phela bathi nguphi mina baphinde babuza ukuthi uphuma wakho abasho ukuthi shikwembu yiba ku bahamba ngenyawo baba ngenyawo ngihamba ngamoto baba abantu uyabona utshani buhlaza hlaza sibuka akubona utshani bungalokho ngisho kuthiwa kubabelwa kuphi lapha la komlila kwanje usilila ngabe sosizini ukubabela mabenyamalala kwasaqala ke kuba khona ngoba iqhubeka isikhashana ngezihleleli ingane zibuke ku-TV angiyabona la futhi uhamba ube wedwa nje la nana namahlathi manje ngifunele bafana bawutshela nje usebenza la ngoba yaphuma yathi phoseka yathi inkinga nabo basebenzaka bavele baqhamuka benza once hawu phela ubaba ngifika kwakushana uMamukondla kwakushana uMamukondla abokuthatha iforensic la sibhambuzo nani ubani batshathenga isibhamu lokubhizwa ngale inkonto ngeke mina singasebenza buka manje ngeke singasebenza ngapha ngithenga isibhamu buka manje singaqala singasebenza